Mutungithanio na muvitukano wa ndeto kauntini ya Masaku no kila muthenya itina wa kiko cha MCA wa Kalama kuvithukiwa kotini kindu kila kinonekete matuku kauta mavitu yu Muyumbe wa kilio mbunge ta Matungulu Stephen Mule niwaleana na ndeto sya Ngavana wa Masaku Kana Ayumbe mbunge nene Mayaile ulikiila maundu ma kaunti ya Masaku Mule aiweta kana atongoi onthe asakue Masaku mena uthasyo wa kuneenea maundu ma Kulunga utongoi otou niwavyaia itheka ndeto sya Ndongoi ya kauntini ya Masaku Joyce Kasimbi kana Ndongoi sya aume Masaku syina muvango wa kumina utongoi waka vala wenda atongoi kauntini ya Masaku mathukume ene na ulungalu na umelu anene akita thini ta mathiko nguluni kuya Matungulu Kuvuthiisya ena mauvombe ange ni mutinda Mule niwaleana ndeto sya Ngavana wa kaunti ya Masaku sya Kana Ayumbe Mayaile ulikiila utongoi wa kaunti ya Masaku aiweta kana mwene wonthe usakwanite kaunti ya Masaku niwalete unene wa ila maundu maumela matonya umukonya ni ungamano loguo ngaya mene ambende mheshimiwa akataka nienda kutuma kula kwa Ngavana Wavinya inonie asya Ayumbe alatu ya asakue twinana. We have no business in Machakos. I want to be very clear. Matungulu constituency la niungamete is in Machakos County and I have business in Machakos County on behalf of these people. Otawe wetakana ndesa uvindese maundu matema iluma ndene umila kauntini ya Masaku na chavata ni mwenende kuthukumwa na kwetu milati tonyo umutethya. Sisi wote ni viongozi ambao tumechaguliwa hapa Machakos na tuko na heshima na watu wa Machakos, na kama dhambi itatendeka ni nyamaze, sitaenda mbinguni kama vile mtu anaenda. Nitaita dhambi asubuhi, usiku, mchana kama dawa kwa hospitali Kangundu. Yanda kuinda hawa kienda hawa. Yanda malelo madhoku nenga yandu malelo. Yanda kuinge wenze yandu ndoboi. Lakini ndikuzilia kumya omemebuto. Vayumania kiko cha kunyama kana kuvua kwa MCA Kalama Boniface Mike Mule wetakana chama chawe pa kinde ni wa maundu lama numile kauntini ya Masaku chumwa kivitu na ndongo ya chama chawe pa ndindi ni wa maundu ya inataka niseme hivi kama kiongozi, we condemn what happened in Machako to mheshimiwa Maeke with the strongest term possible. Na nitu ikwi distant ta chama cha waipa na uolona athethiwe Masaku nundu munene akwa muthenosu ai Sudan andena ukwatani andu ma Sudan eyenda mugo kila kine kikie Masaku ni chame kola na imitume na ndienda ukineenea nundu kikotini koti na asikali tutabiei mwende suluhino tunenga na ida yaba live gate na kiko chuchu iketikela na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndeba kubi na ndeto sya muthembosu kwa uwe alama na kuniechu wabebe msalaba yao kuna ile Masaku ngodi tuika maendeleo ndi ama kwa matano kiko chuni kidoku zidwane ya Yesu Kristo sawa but focus maendeleo na tuika atongoi alatu inamo pao juju sawa tubwa mheshimiwa Mule tituike Ngavana mukula ni malelo ni matene kivukibo sibitali wibo na ndawasibo. Let us do constructive politics. Oingi ile ndeto sya Ndongoi ya kauntini ya Masaku mwana Joyce Kasimbi kana atongoi maume kauntini ya Masaku ni mwende na uvadhi ya utongoi waka iweta kana atongoi la matongoi sya kauntini ya Masaku kalikoni wa umema ina udhuna Ndongoi syaka ateo Ndongoi syaka ni usiende na kuananga utongoi wa kauntini ya Masaku na sina makulu mausungia kwe mwenendi na wewe silabau ni wewe siloi mheshimiwa Kasimbi eyasya kana pia umetumba dite twenda umina utongoi wa kama Masaku nenda ukusungia Kasimbi ngwe ati ninyo muemina ithya umetu inondu nundu mubuto wetu obete. Kwa hivyo tuheshimiane na no twete lazima ita Machakos Girls tuwe meikondem kinduki kenda makwata nete maumya ome mebuto ithi witu ndumwa na itu utabya mwene ndi na tuima na kula tuendete 2027 tuemwa hivi siogopi na sitaki story mingi na kana kaka bizi no lazima yitu ewange
kuma Matungulu kauntini ya Masaku, Utongoi TV nyaneta waboni mutesya.